kwenda kumanyaje embozi y'ishomero rya Mbarara High School tubitiremo nkito twaza ha cyaro cya Rutoma rwa Nyamahembe Kashari omuri Mbarara district aho utayayire omuguru soma skurani makayangere owe myaka 9 nayo obukuru. Omuguru soma skayangere no omwe umubashomire Mbarara High School eyatandikire rukumo rwendi komenagumwe. Soma skayangere akashomero mwishomereri kuruga rukumo rwenda ashatu na mukaga okusya rukumo rwenda 20. Natugera ngo bwirobwo reka bane ryebemberwa Elia Wilson omujungu. Bakabari nkabana 25 nibazware empu. Omwana kuza kutandika kushomera Mbarara High School omuzira kabashashura shirinje nkaga. Boya zije zabigana. Uniform kanzu zwara kaki yo kushomera yombi. Kaki kata kwa England. Kaki kaki zemringe kaki daki na kaki England. Mukei mandebe itwatwine ya kabiri twatwine uniform yishomero ya Sunday erkwera. Konka uniform zite zombi zikazi ne namba. Urumva kaine namba yi. Ecya kabiri twatwine twatwine fuka zite. Zikazi ne namba zikatwe hinge. Ebyo kurya. Twatwe hinge school gardens. Ahishomereri hakaba hatariho bitanda kureka bakabano barara aha matafari. Konka shi abeje bakaba bamanya bata max zabo. Tiko bakwaba bakibera konka kutwabira tubuzwa batandika ko kutoje tunga max zaitu batananka ppmwe bajyanka hero mbiro mure kukumsinga uko bari babakebera ikintu kibaje nkantara musomesa tutanze Rwanda max zo ko kureba max zaitu kandi kindi bakaba twikiza kudabura wabo kozere kuri nicyo kure twasibiro bibina Muzeyika yangere natutebeza ahari ebyo ebyaretire Mbarara High School yabarumwe aha mashomero gamano mu Uganda. N'ishomero ryo kubanza biri abiro icya kabiri yakatunga standard nungi abo bantu babagira makerere directly bakajya bakashomesa ishomero kandi cyane ko gwendi yagira competition yaranganwa yashitana gandi no kubera ubudononke urubara bagiri ibintu byanze bakari bafite kandi bakabara bamunongo bakatuna standard nungi abo bashomesa barumwe. Twongire twamubuza ngo nebintu ki ebihindukire by'obwegyese bwa Uganda na mununga kuyetunga okwetegeka rukumo rwenda nkaga nebiri. Emico yanyu bana ngakora munonga ishomera kuri kunargira kunizera kuno nkaba mu kamembo wa parents kandi binga munonga bana habe mutumbi mamarwa ekyakebera urufu mukuri muntu wasenya nita ko muntu wene ndicyari kiturore uko so twereka taho nshaka ucyo mugambo nyundi mwishobora niye n'ubusinge bwanjye kiki ubusinge wawe kikareta kwarambe munonga yo kushisha abantu mu mashobora. Tutyo twongire kuganira na Canon Fenehasi Nyenda omwe aha babire no barambara amashomero mu Uganda itakatungire kwetegeka. Abantu bakaba tarverekine kukaba mwababiri bashomireho abana babadomushomero wahika Mbarara High School bimwe ahabyombeko ebyayombekirwa abajungu bicoro nebyoma ebibasigireho kwejunisubwa abashomesa omukwegesa abana okwega eby'emikono nk'oko bija nabyo muntu we bicoro. Abebembezi bishomereri nibikereza ngo ubuzima empinduke bireho mpango. Over the years performance academic na specific itwiremeje ndomisho munonga kandi munonga wa quality ya scores esitukubana tutunga na nkuru wa comparing with the 90s and the 80s na hati murango arontana so yamana munonga ishomereri ryinakabonero kente akatirwaho Gore Stewart katebarirwe ibinjara ekiri kumanyisa ngo Ankore no mwanya gw'abarisa kandi na moto eriyo mu rurimi rw'Ankore eri kugira ngo mugume na mani gashakwa Anita Tukunda.